Reka nongere ngo ikaze mu nshuti mukunzi wa Dressing Room TV. Kanezere kumeze neza uherereye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, yaba mu ntara y'Amajyaruguru, ntara y'Amajyepfo, Burasirazuba, Burengerazuba ndetse no mu mujyi rwagati wa Kigali. Reka nawe ngusuhuze uri mu ntara ya gatandatu y'u Rwanda, ubwo ndavuga diaspora yaba uri ku mugabane wa Afurika, umugabane w'Uburayi, umugabane wa Aziya, Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi. Turagushimira cyane kuko uri inshuti y'akadasohoka kandi udahwema kudukurikirana. Nshimire wowe wakunze subscribe, wowe kanze ukazogera kugira ngo ibyo dukoze byose bijye bikugeraho. Uri uw'agaciro kandi turabigushimira. Nawe utakanda subscribe kandi kugira ngo tujye tubana ubone byinshi makuru y'imikino tugenda tubagezaho. Ngiye gusuhuza nitwa Kayiranga Samuel. Uyu munsi turi ku itariki ya 30 ukwezi kwa 9 2024. Nibisanzwe rero nje kugezaho amwe mu makuru y'imikino yaranze no weekend. Ni weekend ndende mu mikino, weekend ari imikino myinshi cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi muri rusange. Ndaza rero kukugezaho amakuru ayahe. Amakuru ndaza kugezaho nayo ngayakurikira. Ndaza kwikoza mu magare, aho bamwe mu bakinnyi bakina uyu mukino w'amagare barimo baratakamba bavuga ko bapfuye bahagaze bitewe n'ukuntu batitaweho muri iki gihe. Ni nyuma y'igihe kishize amagare ari kugasongera ku Rwanda. Ndaza kubirambura mu kanya gato cyane katarambiranye. Hanyuma mu Rwanda nanone tennis yazaga kubikomeza, aho Rwanda Open M25 yazaga kubikomeza. Abafaransa baza kuba bigaragaza cyane muri no weekend. Hanyuma muri football ikipe y'igihugu y'Amavubi Frank Torsten Spitro, umutoza w'igihugu, yaje kubahamagara abakinnyi azifashisha mu gushaka itike y'igikombe cy'Afurika. Ese ni bande yasize, ese ni bande yazanyemo, byose ndaza kwambirambura mu kanya gato cyane. Hanyuma ku mugabane wa Afurika ikipe y'igihugu ya South Africa yaje kwegukana igikombe cya shampiyona ya rugby nyuma y'imyaka 5. Ndaza kukugezaho byinshi bigiye bitandukanye ku byerekeranye kino gikombe Afurika y'Epfo yaje kuba yegukana. Hanyuma nta kindi kiri kuvugwa ku mugabane w'Uburayi. Amashampiyona azaza kubakomeza mu gihugu cy'Ubwongereza, muri Espagne ndetse no mu Butaliyani, mu Budage, mu Bufaransa. Shampiyona azaza gukomeza. Uduhigo twarakoze twinshi, bitambo byarabonetse cyane. Manchester United tsitara bayikubitira iwayo mu rugo. Arsenal ibona amanota 3 y'ingenzi cyane. So hamwe n'ibindi byinshi nakubwiye mu kanya gato cyane nkabirambura. Cyo nakubwira utarakanda subscribe, fata agasegonda kamwe ugende hasi aho ngaho kandi subscribe kandi no kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bihe bigiye bitandukanye. Ibyo dukoze byose bite bikugeraho ako kanya. Nemera rero amakuru yacu nyahere mu mukino w'amagare nk'uko nabikubwiraga. Bamwe mu bakinnyi bakina uyu mukino w'amagare barimo baratakamba bavuga ko bapfuye bahagaze nyuma y'igihe kinini nta marushanwa babona. Bavuga ko nta kibazo batagira buri munsi, cy'umwihariko ikibazo cya mikoro. Uyu nguyu yitwa Mugisha Moyize. Uyu nguyu akaba yatabarije bagenzi be ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru igihe.com. yaje kubatangaza ko abakinnyi b'amagare by'umwihariko babayeho nabi cyane cyane ko muri iki gihe nta n'umukinnyi w'umunyarwanda uheruka gukina hanze usibye witwa Ingabire Diane ukina mu Budage. Abandi bakinnyi bose nta makipe bagifite. Bitewe n'iki? Mugisha Moyize yasobanuye ko impamvu abakinnyi b'u Rwanda b'amagare tutacyabona ku ruhando mpuzamahanga ikibazo cy'imyitwarire yabo, kandi nanone ikibazo cya federasiyo y'igihugu y'amagare itabitaho. Avuga ngo nko mu marushanwa agiye atandukanye, Mugisha Moyize aravuga ati ubu ngubu umukinnyi w'umunyarwanda akina Tour du Rwanda mu kwezi kwa mbere, akazongera gusubira muri indi rushanwa muri Tour du Rwanda y'ukwezi gutaha, kubera ko amarushanwa yabaye make cyane kandi n'ikitwa prime ntago kihagije. Uyu Mugisha Moyize amaze imyaka irenga 5 ari we uri ku gasongero k'amagare mu Rwanda. Uyu nguyu akaba yatwaye amarushanwa yo mu gihugu imbere hafi ya yose umwaka ushize 2023, 2022 kandi yaje kwegukana Tour du Cameroun. Uyu nguyu Mugisha Moyize ku rutonde kandi rwa UCI n'umukinnyi wa 489 n'amanota 172 n'umunyarwanda navuga ngo uri hafi
si ibyo gusa kandi yaje kubatangaza ko bibabaje kumva nk'umukinnyi watwaye Tour du Rwanda Nsengimana Jean Bosco ari sigaye yinywera urwagwa iwabo mu byangabo yanatwara amatafari ku igare. Ikintu bibabaje cyane kumva umunyabigwi wakoze ibintu nk'ibya Nsengimana Jean Bosco utarabona n'undi wundi wanabikora kwegukana Tour du Rwanda 2015 ariko kw'iyo saha nyuma y'imyaka 9 ukaba wikorera amatafari. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru abantu batakishimira. Mu magare nanone si yo nkuru gusa iri kuvugwa nubwo ari yakababaro gusa. Nanone muri no weekend ikigo gishinzwe amagare ku isi ubu muri Federation Mpuzamahanga y'amagare ku isi UCI yemeje ko mu Rwanda hagiye gushyirwa centre satellite itoza amagare. Umushinga umaze imyaka 6 ukiri mu gutekerezwaho, gusa icyo kigo kikaba kigiye kuba icya kabiri muri Afurika nyuma y'ikitwa Paris muri South Africa. Ikigo kandi kigomba kuba kiri Musanze ahari ikigo cy'iterambere ry'uyu mukino African Rising Cycling Center. Iki kigo kikaba kibaye icya 9 UCI ishinze ku isi yose. Reka dutegereze umusaruro uzaturuka kuri iki kigo. Umukino wa tennis kandi yazaga kubikomeza muri no weekend aho Rwanda Open M25 yazaga kuba ikomeza. Abafaransa harimo witwa Corentin Dendry ndetse na Flora Baxi bahuriye ku mukino wa nyuma w'iki cyumweru cya mbere nyuma yo gutsinda abahinde muri tennis. Kuri no wa gatandatu sasa habaye imikino ya kimwe cya kabiri aho Abafaransa batsinze abahinde, aho witwa Corentin Dendry yatsinze Singh Kalan amutsinda amaseti 2-0. Seti ya mbere amutsinze amanota 6-4, seti ya kabiri amutsinda 6-1. Nyuma yaho kandi witwa Flora Baxi yaje kubatsinda witwa Adil Karianapool amutsinda amaseti 2 nawe ku busa. Seti ya mbere amutsinze 6-2, seti ya kabiri amutsinda 6-4. Hanyuma Abafaransa rero baje kuba bateganya ko baraza guhura ku mukino wa nyuma w'icyumweru cya mbere kirushanwa rya Rwanda Open M25. Cyumweru cya kabiri kizaba gikurikiraho nyuma y'uyo mukino. Munyemerere mberekeze muri football aho kuri umunsi wa gatanu umutoza w'ikipe y'igihugu Frank Torsten Spistra yaje kubahamagara ikipe y'igihugu itarimo witwa Hakim Sahab ndetse na Rafael York baherekejwe na Lag. Hanyuma sasa ikipe y'igihugu umutoza yaje kubavuga ko impamvu atahamagaye Hakim Sahab harimo ikibazo cya discipline n'itwarire idahwitse yagiye kubiranga uno mukinnyi Hakim Sahab. Rafael York we arazira yuko yaje kuba abeshya umutoza akamushya ko nta mvune afite kandi afite imvune, akamushya ko ari muzima, yaza kumwizera akamushyira mu kibuga akamutengwa bikaza kuba ngombwa ko aza kumusimbuza. Hanyuma uwitwa Byiringiro Rage we icyazira nuko uyu mukinnyi atinda kumva amabwiriza bahawe n'uno mutoza w'ikipe y'igihugu, akaba rero yarahisemo kuba aretse kumuhamagara kugira ngo abanze yitekerezeho. Ni mu gihe cyo uyu mukinnyi Rage kandi ari no kwitegura kwibaruka ubuheta bwiwe, tumwifurize gukomera no kugaruka muri forme. Hanyuma rero ikipe y'igihugu yahamagawe n'uyu mutoza uti ni bande barimo, yaje kubahamagara abakinnyi benshi cyane. Hanyuma reka nkubwire ko mwizamu yaje kubahamagara witwa Ntwari Fiacre, ahamagara Buhake Clement Twizere, hanyuma ahamagara Hakizimana Adolphe, niyongera Patience ndetse namuhawe nayo Gade. Muri ba myugariro yahamagaye uwitwa Ambolenga Fitina, Byiringiro Gilbert, Niyomugabo Claude, Ishimwe Christian, Imana Ishimwe Manuel, Ange Mutsinzi ndetse na Manzi Thierry. Saba gusa kandi kuko arimo na Nijya na Clement, Shimimana Yunus, Aimable Sayimana ndetse na Hirwa Jean. Mu kibuga hagati kandi yaje kuhamagara witwa Bizimana Jihande, Ruboneka Jean Bosco, Mugisha Bonheur, Rubanguka Steve, Rikumana Fabio, Iradukunda Simeon ndetse na Ngabonziza Pacifique. Muri ba rutayizamu bayobowe na Muhire Kevin, hanyuma Gerrit Samuel Leopold aza kubarimo, hanyuma Nshuti Innocent, Gitego Arthur, Kwizera Georgia, Niribizira Ramadan, Dushimimana Olivier, Iraguha Haje, Kari Johan Marvin ndetse Salim Abdallah.
Kabanda Serge, Ishimwe Aniseti, Mbonye Umwami Tayiba ndetse na Biramahire Abedi. Umwiherero w'ikipe y'igihugu uteganyijwe gutangira kuri no wa mbere tariki ya 30 kwezi kwa 9 2024. Umukino ubanza uzaba ku itariki ya 11 kwakira muri 2024 kuri Felix Forte Stadium aho na Abidjan muri Cote d'Ivoire, bitewe n'uko ikipe y'igihugu ya Benin idafite stade yujuje ibyangombwa kugira ngo izakira imikino nyafurika. Hanyuma ku itariki 15 kwakira 2024 bazagaruka i Kigali kuri Stade Amahoro ku isaha ya 12 umukino wo kwishyura. Mu Rwanda sibyo byabaga gusa kandi mu mupira w'amaguru, kubera ko shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru yazaga kuba ikomeza. Hanyuma ikipe APR byari byitweze ko iraza ikosora isubiza n'umujinya mwinshi nyuma yaho ivuye mu Misiri ikuwemo na Pyramide muri qualification za CAF Champions League. Gusa siko byaje kugenda kuko kuri wa gatanu ikipe ya Bugesera yaje kubitangira inganya n'ikipe ya Gasogi ubusa ku busa, Gorira yisasira Mukura itsinda ibitego 3-1. Ku wa gatandatu Rutsiro yaje kuba ikubitwa na Rayon Sport igitego 1-0 hariya i Rubavu. Hanyuma Musanze na Marine binganya igitego 1-1. Muhazi yaza kwitsindwa na AS Kigali ibitego 2-1. Hanyuma umukino wa Vision na Police uza kuba usubikwa. Kuri iki cyumweru rero sasa nibwo harateganyijwe ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'Amagaju. Iyi Kiyovu Sport ikomeje kugayika cyane nyuma yo kubitwa n'Amagaju ibitego 2-0 yisanze i Nyamirambo. Abafana ba Kiyovu Sport byagaragara ko batishimye, banacitse no ku kibuga dore ko ari bake cyane. Hanyuma kandi si ibyo biteganyijwe ku cyumweru gusa kuko i Rubavu hari hateganyijwe ibirori Etincelle yakira ikipe ya APR FC. Benshi bazi ko APR igiye gusya itanzitse nyuma yo kuva muri CAF Champions League, gusa siko byaje kugenda. Ikipe ya Etincelle yari imaze icyumweru kimwe itangiye imyitozo, yaje kubinganya na APR banganya ubusa ku busa. Uti urutonde rwa shampiyona ruhagaze rute? Urutonde rwa shampiyona ruhuwe n'ikipe y'igihugu ya Police ifite amanota 10. Umwanya wa kabiri yitwa Gorira ifite amanota 10 inganya na AS Kigali ku mwanya wa gatatu ifite amanota 10. Rayon Sport ku mwanya wa 4 amanota 8. Gasogi ku mwanya wa 5 n'amanota 8. Ikipe ya Kiyovu Sport ku mwanya wa 14 ifite amanota 3. APR ifite inota 1 ku mwanya wa 15. Ku mwanya wa nyuma Vision ifite inota 1. Munyemerere nerekeze ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika nta kindi kiri kuvugwa. Bafitiye inkuru y'ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo yaje kuba yikona shampiyona ya rugby nyuma y'imyaka 5. Iyi shampiyona yikaga mu mwaka wa 2019, ariko ubu ngubu shampiyona za kuba ibera mu gihugu cya South Africa n'ubundi iza kuba ihuza ibihugu 4 bihaganize neza mu gice cy'amajyepfo y'isi, ari byo Argentine, Nouvelle-Zélande, Australia ndetse na South Africa. Ibi bigezeho nyuma yo gutsinda ikipe y'igihugu ya Argentine amanota 48 ku manota 7 gusa. Abitwa ba Afelele Fasi yatsinze 3-2. Ubwo ni kwa kundi umukinnyi rukankana umupira akareba umurongo mu gice cya mbere, yaje kubatsindamo 3-2. Witwa Cheslin Corby yatsinze 3-1 mu gice cya mbere. Abitwa nka ba Malcolm Max ndetse na Jesse Crien batsinze 3 mu gice cya kabiri, bituma bafasha ikipe yabo ya South Africa kugira amanota 48 kuri 7 batsinze Argentina. Munyemerere nerekeze irwota amasimbi aho ni ku mugabane w'Uburayi. Shampiyona zikomeye ku isi nazo zagaza ko zikomeza. Nyemerera mpere mu gihugu cy'Ubufaransa muri Ligue 1 ku munsi wa 5 ikipe ya Auxerre yaza kubitsinda Stade Brestois ibitego 3-0. Paris Saint-Germain Parc des Princes nta kosa yakoze, yaje kubitsinda ibitego 3-1 ikipe ya Stade Rennes. Hanyuma kuri no gatandatu sasa Rennes yaje kubitsinda OGC Nice. Yaje kuba inganya na OGC Nice ubusa ku busa. Le Havre ndetse na Lille birangira ikipe ya Lille itsinze Le Havre ibitego 3-0. Monaco nta kosa yakoze kuko yaje kubitsinda Montpellier ibitego 2-1. Kuno musoko wa gatandatu ikipe ya Toulouse yaje kubitsindwa na Olympique Lyon ibitego 2-1 igisanze iwayo. Strasbourg iksakuba itsinda ikipe ya Marseille igitego 1-0. Marseille iratsikira kandi yari maze imitsi imeze neza cyane.
urutonde rwa shampiyona weekend risize PSG ikomeje kuyobora Parc des Princes ifite amanota 16 yose. Ikipe ya Monaco nayo ifite amanota 13 ku mwanya wa kabiri. Olympique de Marseille ifite amanota 13 ku mwanya wa gatatu. Stade Reims ifite amanota 11 ku mwanya wa kane. Abayoboye barutayizamu mu gihugu cy'Ubufaransa yitwa Barcelona afite ibitego 6 yungakira Paris Saint-Germain. Uwitwa David ukinira Lille afite ibitego 5. Mason Greenwood wa Marseille afite ibitego 5 ndetse na Ousmane Dembele ku mwanya wa kane ufite ibitego 4. Mu gihugu cy'Ubutaliyani Serie A nayo yarakomezaga, aho ku munsi wa gatanu ikipe ya Serie yatanyaga nta kosa itsinda ibitego 3 ku busa ikipe ya Lecce. Ku wa gatandatu Udinese yatsindagwa na Inter de Milan ibitego 3 kuri 2. Hanyuma ikipe ya Genoa itsindwa na Juventus ibitego 3 ku busa. Bologna na Atalanta byanganyaga igitego 1-1. Mu gihe ku cyumweru ikipe ya Lazio de Roma yatsindaga Torino ibitego 3 kuri 2. AS Roma itsinda Venezia ibitego 2-1. Hanyuma Napoli isoza itsinda Monza ibitego 2 ku busa. Mu Butaliyani uti shampiyona ku rutonde bihagaze bite? Ikipe ya Napoli ifite amanota 13 ku mwanya wa mbere, hanyuma kuri ikipe ya Juventus n'amanota 12. Ikipe ya AC Milan ku mwanya wa gatatu n'amanota 11 inganya n'ikipe ya kane Internazionale de Milano n'amanota 11. Ikipe ya Torino ku mwanya wa gatanu nayo ifite amanota 11. Barutayizamu bakomeje kunganya ibitego yitwa Christian Pulisic w'ikipe ya AC Milan afite ibitego 4, akurikiwe na Retegui wa Atalanta nawe afite ibitego 4. Marcos Thuram wa Inter de Milan afite ibitego 4 ndetse na Dusan Vlahovic wa Juventus ufite ibitego 4. Mu gihugu cy'Ubudage shampiyona yaza kubikomeza cyane, aho ikipe ya Dortmund yaza kubidakora ikosa ku munsi wa gatanu. Ikipe ya Dortmund yaje kubitsina Bochum itsinda ibitego 4 kuri 2. Ku munsi wa gatandatu ikipe Borussia Mönchengladbach itsinda Union Berlin igitego 1 ku busa. Leipzig yaje kubitsina Augsburg ibitego 4 ku busa. Bayern Munich inganya na Leverkusen igitego 1 kuri 1. Umukino wari uwo munsi warutegejwe na benshi cyane. Hanyuma ku munsi wo ku cyumweru ikipe ya Holstein Kiel itsindwa na Eintracht Frankfurt ibitego 4 kuri 2. Hoffenheim na Werder Bremen yarangiye Werder Bremen itsinda Hoffenheim ibitego 4 kuri 3. Urutonde rwa shampiyona kandi ubu ngubu rusize ikipe ya Bayern Munich ifite amanota 13 ku mwanya wa mbere, Eintracht Frankfurt ku mwanya wa kabiri n'amanota 12, Leipzig ku mwanya wa gatatu n'amanota 11, Bayer Leverkusen n'amanota 10 ku mwanya wa kane inganya na Dortmund iri ku mwanya wa gatanu. Giti barutayizamu wayobowe nande naho rikashidikanya. Barutayizamu bakomeje kuyobona Harry Kane ibitego 5, ku mwanya wa kabiri twa Demirovic wa Stuttgart afite ibitego 4. Hanyuma Andre Kramaric wa Hoffenheim afite ibitego 4. Marmush wa Eintracht Frankfurt nawe afite ibitego 4. Ku mwanya wa gatanu Florian Wirtz afite ibitego 4. uyu nguyu ni umwataka wa Bayer Leverkusen. Hanyuma mu gihugu cya Espagne utibihagaze bite? Muri Espagne hari hategerejwe umukino wa Atletico de Madrid ndetse na Real de Madrid, gusa kwa gatanu byari byabanje ko ikipe ya Real Madrid yaje kubitsindwa na Mallorca ibitego 2 kuri 1 isanze mu rugo. Kuwa gatandatu Real Sociedad iza gutsindwa na Valencia, iza gutsinda Valencia ibitego 3 ku busa. Getafe itsinda Alaves ibitego 2 ku busa. Hanyuma kuwa gatandatu umukino waje kubusoza naho ikipe ya Barcelona yaje kubitungurwa na Osasuna itsinda ibitego 4 kuri 2 byose. Hanyuma ku munsi wo ku cyumweru yitwa Celta Vigo yaje kwinganya na Girona igitego 1 kuri 1. Real Betis na Espanyol birangira Real Betis itsinze igitego 1 ku busa. Athletic de Bilbao yaza kwinganya na Sevilla igitego 1 kuri 1. Hanyuma umukino w'umunsi wari derby ya Atletico de Madrid ndetse n'ikipe ya Real Madrid yaje kuba ikina ufite witwa Kylian Mbappe, birangira ikipe ya Atletico de Madrid ndetse na Real Madrid banganyije igitego 1 kuri 1. Ibi byasize kirero, ibi byasize urutonde rwa shampiyona muri Espagne ruyobowe n'ikipe ya Barcelona ifite amanota 21. Hanyuma ku mwanya wa kabiri ya Madrid ifite amanota 18. Atletico de Madrid ku mwanya wa gatatu ifite amanota 16. Ku mwanya wa kane Athletic Bilbao ifite amanota 18. Ku mwanya wa 19 ikipe ya Real Valladolid ifite amanota 5. Hanyuma urutonde rukaba ruri gusuzumwa na Las Palmas n'amanota 3. Barutayizamu wayobowe na Robert Lewandowski wa Barca
afite ibitego 7, akurikiwe na Perez wa Villarreal afite ibitego 6, Rosales ku mwanya wa gatatu afite ibitego 5, yakina Real Betis, Kylian Mbappe ibitego 5 ndetse na Rafinha ufite ibitego 5. Munyemere nerekeza muri ya champion iyo izindi zose kwinose mu kuryoha inayine Premier League hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Ku munsi wo kuwa gatandatu hari umukino wa Newcastle uzaga ikipe ya Manchester City yaje kuba itsikira inganya na Newcastle igitego 1-1. Brentford iza kuba inganya na West Ham igitego 1-1. Nyuma y'aho ikipe ya Brentford imaze gucagayirwa kuko ariyo kipe imaze gutsinda kenshi ku munota wa mbere, igitego kiboneka ku munota wa mbere. Ubu ngubu ikipe ya Arsenal yaje kubitsinda ikipe ya Leicester ibitego 4-2. Inyuma y'aho ikipe ya Arsenal yari yanganyije ibitego 2-2 na Leicester, hanyuma guhera mu minota ya nyuma Arsenal iza kubona ibitego 2 bihesha intsinzi bihana amanota 3. Ikipe ya Everton yaje kuba itsinda ikipe ya Crystal Palace ibitego 2-1. hanyuma ikipe ya Chelsea ku kiraro nta kosa igifite itsinda ibitego 4 byose kuri 2 ya Brighton Hove Albion. Ibyo bitego 4 byose byasizwe ni awundi ni Cole Palmer inyenyeri y'i Londres yaje kuba atsinda ibitego 4 mu gice cya mbere mu minota 45 gusa, yaje kuba ibitego 4 biteretsemo. Anacaga go cyuko ari mu mukinyi wa mbere muri Premier League ubasha gutsinda ibitego 4 mu gice kimwe. Hanyuma ikipe ya Liverpool nta kosa yari ifite baje gutsinda ikipe ya Wolverhampton ibitego 2-1. Hanyuma ku munsi wo ku cyumweru hari hateganyijwe umukino wa Manchester United yaza kubihura ikipe ya Tottenham, gusa mbere yaho ikipe ya Ipswich Town yaza kwinganya na Aston Villa ibitego 2-2. hanyuma kuri Old Trafford ikipe ya Manchester United yaje kubigayikwa itsindwa na Tottenham ibitego 3 byose ku busa. Kapiteni wayo aza kuba ahabwa ikarita y'umutuku na wundi ni Bruno Fernandes. Hanyuma sasa iyi weekend isize Premier League bihagaze bite? Urutonde rwa shampiyona rwo n'ikipe ya Liverpool ifite amanota 15, ku mwanya wa kabiri ikipe ya Man City ifite amanota 18, Arsenal amanota 18 nyuma yo gutsinda ikipe ya Leicester ikaba yafashe Manchester City banganya amanota. Ku mwanya wa kane sasa Big Four Chelsea ikaba yayinjiye amanota 13, Aston Villa amanota 13, Manchester United iyi Musanze iyo ngiyo ni Manchester United ku mwanya wa 12 ifite amanota 7, ku mwanya wa 19 Southampton ifite amanota 1 ndetse na Wolverhampton ifite amanota 1 ku mwanya wa 20. Barutayizamu akomeje kuyoborwa n'uwitwa Erling Braut Haaland nyuma yuko muri weekend ahize igitego cyakibura byamubuje gukomeza kuba kuko afite ibitego 10. Cole Palmer nyuma yo gutsinda ibitego 4 na wa kabiri afite ibitego 6. Luis Diaz uyu nguyu wa Liverpool afite ibitego 5. Mbeumo wa Brentford afite ibitego 5, hanyuma Nicholas Jackson ku mwanya wa 5 n'ibitego 4. Reka nizere ko ibyo tukugejejeho bigushimishije kandi nizere ko ukomeje kumera neza. Ngiye umvaga kuri micro za Dressing Room TV nitwa Sam Kayiranga, hanyuma amakuru y'imikino yo nakagaruka. Cyo nagushishikariza kandi subscribe ni utarayikanda, kandi niba nabikunze sharinga kuri bagenzi bawe, usige like aho hasi, hanyuma dukomeze kwibandira. Tanga ibitekerezo muri comment kugira ngo tumenye icyo mutekerezaho.